akalithi Jesu lomfati naye bakakhona wangena wakhatha Jesu alishumayela wangena wakhokobala wafike bamhlabisa lapha hlala khona washumayela Jesu ashumayela lithi iBhayibheli sakhetha kushumayela Jesu wabese uyasondzela wasondzela lapha kule wafike wambeka tandla egameni lika Jesu ithemba abakhulume nabo Jesu masafikile akanenzaba ukuthi lento ithethe isikhathi esingakanani akanenzaba ukuthi lento sayibuyisela kangakanani kodwa masafikile ufikile masathi yena sengiyabonakalisa usuke safikile lesi sikhathi sebonakala kwaNkulunkulu lesifo besesibonakele for 18 years kodwa wasiyafika Jesu in the name of Jesus wasondzela lomfati usondzela Jesu sibonakele but this is the time yokuthi kubonakale amandla kaNkulunkulu besebonakele kukhulu ukisala impilo yakho afika na Jesu akubonakala haleluya khona uNkulunkulu uthi ufuna ukubonakala angathi into eseyibonakele la empilweni yakho kodwa nyalusikhathi sekuthi kubonakale yena babonakele nebantu bajangaza egameni lika Jesu in the name of the Lord babonakele nebathakathi bajangaza bavala bathi wena awuzufike la sasifike lesigaba sethi mawukhali kakhuluma kabe khuluma mawukhali kakuthakatha phuphuza kunento thina lethi masifika endaweni lethu bese siyayenda eminye